wisata Atai. Ini ada adik Gesa sama kakak Alifah. Nah, ini orang pada lihat si Ben ya. Yuk kita lihat. Nah, si Ben. Dihadang kita sama si Ben. Dihadang. Si Ben. Apa kita? Nih kakak Alifah ya sini. Taruh. Takut kali. Ini. Alah kakak takut nih. Kaki kakak, kaki kanan kakak, kaki kanan kakak. Si Ben. Tuh dihadang dah adik sama si Ben. Kayak pernah kita pulang. Nah, lewat terus nanti dah lewat. Tuh orang aja lewat. Itulah kakak. Kakak ikut-ikutan orang. Dek jangan jatuh HP dia, jatuh HP. Dia ambil si Ben. Iya, dimainkan si Ben. Nah, dek, pegang dek, pegang dek. Nah, pegang lagi sapinya ya. Tuh, dikasih makanan, ya Allah. Oh, lapar dia. Oke, pegang dek ya. Jangan lepas sapinya dek ya. Banyak li dek. Turun semua. Dah, yuk. Dah ya. Pegang kuat. Jatuh diambil monyet. Jatuhin ya. Ayah nggak bisa nih. Ayah simpan dulu. Oh, kakak. Selesai.